Makatiman lareng mga tuwa, king balena ning Mexico. Iti kay badang tinanggap at siya 3,000 pesos sa social pension. Reng 1,280 as senior citizens. King balena ning Mexico. King payout agewan ning Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 3 nginingaldo. Tinagon king aktibidad dina Mayor Roding Gonzales, kayabe dina Vice Mayor Dr. Jonathan Pangan, Councilor Alain Ramos, at reng tubod ning DSWD king pamanimunan ng Regional Director Venus Rebuldela. Agbang ka Mayor Gonzales, balaw sing pasalamat na ning LGU king DSWD king sao pababye kareng makatuad. Dinikdik na ing full support ning LGU at ning Sangguniang Bayan kareng programa para kareng mangatwa. Makanyan man, aminado yung alkalde na limitado yaming pondo. Inya aliega na gana, saklo na ning programa. Agpangkaya panigaralan na ning LGU yung karagdagang assistance para kareng ali benepisyaryo. Lakwas na king libutan na ning epekto ning krisis sa sangkanan ning tensyon king Middle East. Indisplika na namang MSWD o Charmaine Pabustan Sigwa na yung pamamili kareng beneficiaries makayagpang niya king community-based monitoring system inyang 2024. Ela kabilang king programa reng senior citizens at tatanggap ng aliwapang government pension. Sumangid na niti sinigurado ng Mayor Gonzales ing balabalaw sa pamaninto ning LG yung paralan bang suportan la reng senior citizens bilang pamagkilala king karelang meging ambag king komunidad. Ing payout, penimunanin ning Office of the Senior Citizens Affairs, Municipal Social Welfare Development Office at Municipal Treasurer's Office bang asiguradong masalese at sistematiko yung distribution ng ayuda. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balan, susuyo.